Igama lami ngingilindiwe kwaMahlangi ilunga lenhlangano yabasha ngiyakulotshisa igameni lenkosi amen. Amen. Bengiba umfundisi azazise ukuthi ngubani wakuphi uhola liphi ibandla. Bishop Masango hola ibandla lase Judea Apostolic Church in Zion. Ibandla lase Judea. Ngimaphi ama challenges ohlangabezana nawo ebandleni ene yini into ukuthi uyenze ukuthi ama challenges la anciphe? Yeah, ama challenges maningi ebandleni especially abantwana abatsha ngoba bahlangana nezinto eziningi but thina ke ngokufundisa ngezwi lenkosi siyazama ukuthi sibaxoxe sibafundise ukuthi bahlale right. Ngiyathokoza kiyo wonke amabandla akhona eSouth Africa kuba yini ukhethe iZion eneminyaka emingaki ukhona eZion? Hayi iminyaka eminingi ngaba ngaphezulu kwe 40 years ngikhona la eZion. Imuphi message ongayipha iyouth? Yeah, ngingathi iyouth ayihlale enkosini ukubalekile ukuhlala enkosini nokuthi bangene isikolo ngoba isikolo ngiso sokuphumelelisa impilo zabo. Education is the key to success. Yes. Ngithokoza kakhulu kwamambala ngithokoza isikhathi sakho. Ngiyabonga mfundisi.